Facebook sharing button, Twitter sharing button, WhatsApp sharing button, Messenger sharing button, email sharing button, email sharing button, artist sharing button. Yanditswe na NSC Musanabera 9/10/2025 Ereke umutifeni ibitekerezo umuyobozi wa Transparency International Rwanda Inganire Marima Kuleyite Bimana mu gitondo cyo kuri uyu wa kane azizubuwe ku myaka 64 y'amavuko. Amakuru y'urupfu rwa Inganire yemejwe n'umuryango urwanya ruswa n'akarengane Transparency International Rwanda mu butumwa wanyujije ku mbuga nkoranyambaga. Ingabire yakuriye mu buhungiro aho yabaye muri Congo n'u Burundi akaza mu Rwanda ahungutse mu 1994 kimwe n'abandi banyarwanda bose bari barahejejwe inyuma igihugu kubera ivangura n'akarengane bakorewaga. Yari umwe mu bagore bazi mu Rwanda kubera uruhare agira mu kurwanya ruswa n'akarengane. Byo yashiraga imbere cyane kwari ukuvugisha ukuri ku makosa yabaga yagaragaye ajyanye n'akarengane yagiye ashira imbaraga mu gusaba ko banyereza umutungo wa leta batakomeza kwihanganirwa ndetse ko bakwiye gukurwaho inshingano. Yagize uruhare mu bukangurambaga butandukanye harimo gukangurira abakuru b'imidugudu kugira uruhare mu kumenyesha no guhana abakora ihohoterwa rikorerwa abana, abangavu n'abagore muri rusange. Yavuze kenshi kuri ibibazo bihari mu mitangire ya serivisi ku bumwe n'ubwiyunge mu Rwanda, kuri ruswa mu nzego z'ibanze, ku mitangire y'ibyangombwa n'ibindi. Akiriho yagiye atanga ibiganiro bitandukanye ku buzima bwe, aho yavuze ko ari umubyeyi w'ibana ari kurera abana 6 harimo abo yabyaye n'abatabyaye ariko yabafashije akabarera neza.